لأيوب سلطان ناوچه استانبول جوانکی 17 سالی ده نوا مال دا قتلیام پیگانی و 4 اندام مالبات آخواه کشتن. بریتان یعنی گون که خلق دیگورا قرصه جبر صدمه که نایزانین باوی خواه، دیا خواه، داپیر و خوشکک خواه به دامنچه که دنگ بر بیوه بو کشتن. Birkaç senedir tanıyorum. Kendisini kahvede görürüm. Arada sırada kahveye giderim ben. Orada görürüm. Çok iyi bir aile. اف چند سالن ازوان ناز دکم لقهوخانه من ددید و مالباتك گلکی باش بو قد کس نل بنده بو کو تشتکی وسا چه ببا 2 ساعت ده شوه پشتی کو خوشک ازلام تیماله مثلا اشکاره دبا و کوریک جی کسکی باش بو تکس نل بنده بون کو تشتکی وسا جدستی وی کسی درکوا. Komşularımdan duydum. Hiç kimsenin çünkü haberi yok. Eve geçmiş, öldürmüş ve yan komşular oturduğu binadaki komşuları bile fark etmemiş. Pişti bu yeri Britanya'nın gün le bajarı Bursa'ya hata girtin u bu İstanbul'e hata veguhestin. Ligor ifadeyavi devi demide ku le male zir dahatine hejmartin zirek buye u bavevi gotiyeka te ev zirbiriye u de nava wanda rageşi derketiye. Le ligor agahiyin akrabeyin malbate beriye ku ve bu yeri bike Britanya'nın gün bu se bajarın cuda tiket vergirtiye u evji pırsa plan kırna bu yeri derdixe. 5 سال حواله جناری می بو همچی عائله‌چه حواله می بو هم گشک هفته ناستکن هم جهوین هم حتی وری قهوه کیدا هم هفر رودنین yani برای آبی گشک هم هفته ناستکن ama gerçekte kesin ne kır yani yera Mehmet saata Mehmet evder ne bu hindere megişka dişevta Bistanlık me bistaniye gedehne ki beyni vida astengi heye baskıya şehra, psikolojiye şehra çıka emdüğün hal vakti üründe bile yani şerti vana, sosyoloji vana Gencin, meritin o gencin hani şehri zaten Türkiye pır beradayına bir kontrolün berveda çikiriye, kera tıpak kiriye, çıma evye kiriye hele hem tişteki başınızanın Termin Mehmet u Aysun yeni gün keçavan a 12 sali Zilan u dapiravi Fatma İnce pişti ku jimale hatin rakirin bo pizişkiya dadveri hatin vegwestin. Du reji le Goristanek İstanbul'e baxe hatin spartin. Cümlemizi helalinden merzuk kılıp haramlardan beri. Termin her çar endamin malbatı be xake tene spartin bes tiştin balkeşene yek evaku ihtimala maddein hişber به کار آنی بن او گوجیره اجبر کو به دست خستن آمدهین هشبر لترکیه گلگی آسانه لهیلادن او دنگ براکو دکوه سری چکی پیدا کرن پیکان نینه منها جه پولیسان پرسکر او آمور پیکانه کو مرو پیدا بکه راست گوته من پولیس از بخوا نها بخوازم دنگ برکی به دست بخم از نکارم جبو پیدا کرنه یکی پیوندی و تکلیین برفره و کور پیوستن. جبر وی کیجی کشتنا و مالباته گمان بالکش لخوادگره. رامی سترک روداو استانبول.